Umzukulu album entsha sha ethi ngifuna into zami enengoma ke enamamiliyoni amaningi. I-latest track ukuthi ihlanganise imiliyoni ethi sekwalenga ukhiye isiyenzeke 1 million views laphana kubani ku-YouTube. I-album bathi iphume nge-16 zika October 2025. Ibe yinhle kakhulu. Uma sibheka le ngoma ethi sekwalenga ukhiye, nazi ezinye ingoma eziphelezelayo. Firefighter izingoma lezi ey'se-edeka amamiliyoni. Ngifuna iy'nto zami, ubughosti bami iya ku-3 million bafowethu le ngoma iyagijima, featuring Ntombi Solondi. Cha, inhle kakhulu le ngoma. Uthando lwethu 2.3 million, nayo isiyobheka ku-3 million. Bese kuthi umkhovu etsheni 1.5. KwaZintsele ingoma ecatshangiwe le okwakhuluma ngayo umzukulu emalangeni eveza ukuthi yena yaphuma kanjani le ngoma, nanokuthi yacishe yadliwa yizembe yangangena kwi-album, kodwa siyabonga ukuthi iyagcina ikhona isanda kuhlanganisa 1.1 million. Eyokugcina-ke yiyo-ke lena ethi na sekwala ngikhiye, ingoma yesikhombisa. And futhi uma uthi uyahamba uya kwi-list uyobheka iy'ngoma kamzukulu njengoba ziwu-17 nje, kunenye ingoma naye esendleleni ukuthi iyoshaya imiliyoni, nesiqinisekiso futhi ukuthi yena izolishaya imiliyoni ingakapheli inyanga. Iyona ndlela mina-ke engiyibona ngayo leyo, right. Ngoba sesibonile ukuthi iy'ngoma kamzukulu ziwu-7 sezizonke ey'shaya amamiliyoni. Okumele nikwazi ukuthi lokhu umzukulu ukwenze within 3 weeks maybe and 2 or 3 days ngaphezulu. Lowo mlando loyo isikhathi esifishane kakhulu. Into yokuqala ukuthi yenzeke emlandweni wamaskandi, alikho elinye i-artist elake lakwenza lokho ukuthi ihlanganise amamiliyoni amangaka. Okokuqala nqa, even if kuthiwa alikho imiliyoni edayo umzukulu, sekuwumlando already ukuthi iy'ngoma zibe u-7 ezinamamiliyoni and ubheke kwimiliyoni lesi-8. Kusitshelani lokhu ngomsebenzi kamzukulu? Kusitshela ukuthi umuntu angabe ujaje umsebenzi we-artist engakawulaleli kahle, engakawuzwa kahle, nge-first day wena usuneshow ukuthi i-album yomuntu iyabheda kanjani, uziphile yini isikhathi sokuyilalela uyizwe? Uyayibona enjani leyo? Njengoba sekunama-post nje, umsebenzi kamzukulu uphumile, ama-post abhedayo. Engineshow lawo ma-post lawo awasekho, ngeke uphinde wabona cause bayabona ukuthi umzukulu usebenze kahle kakhulu. And umcimbi wakhe wahamba kahle kakhulu, lapha afika sikhombisa khona insizwa ubani ushisa amabhodo wengoma ethi na Firefighter, engena kahle kamnandi laphana kumzukulu. Sibonga nokuthi wamupha-ke ithuba-ke, nabanye abaningi-ke akabaphe ithuba umzukulu njengomfana wekhansela. Cula kamnandi insizwa, isikhumbuza uyise, ine-voice esho kahle. Mase ecula kanjeyana ikhansela, wonke umuntu wayazi ukuthi yena leyo ngoma leyo sekhanjwa naye uThuli. Siyakhumbula nje eyikati kwenye yamakhasethi or yama-CD ikhansela, kodwa siyajabula ukubona umfana wekhansela naye eqhubeka lapho-ke ubaba ayekade egcina khona. Unethalente leya nsizwa, sibonga nomzukulu ukuthi naye aphinde ayiveze, ayiphe indawo lapho i-platform ezokwazi ukuthi iyiveze. Nayo I'm sure ikhona lapho icula khona, kodwa abantu abaningi sebezoyinothisa-ke from now going forward. Other than that, sithi congratulations again kumzukulu ngokuthi yena-ke sizombongela ngemiliyoni asanda kuli-add. Uzoqhubeka nje awa-add amamiliyoni, silokhu sibuyelela kwindofaso bethu sizombongela nje, sithi nje halala, umsebenzi omuhle. Umaskandi umele umzukulu, i-album yakhe isisukile ku-30 million manje, ama-streams mohlanganisa zonke indawo isiya ku-60-ke manje-ke million, okuzobe kuyi-double platinum. Mayisuka lapha iyaku-90 kuzobe i-triple platinum. Injalo nje indaba. Nisale kahle-ke la Siyindofaso TV, siyabonga ithuba sesodibana ngokuzayo.